President kasang sai perthai ke bathmai bolami hakne ke jela meklea ka United People Front Dr. David Lingdo mentaka sngi ulah pli smart board TV ke bolano yang haka St. Michael Higher Secondary School umsning dak jing tmu bangkan TV ke pule puthi Harim Hoi District habakran hakar jelang Dr. David lai ke nuksa syai khna school bakin long ke jing syai bar khna school kide jing syai namta kalawe jangkari bat hak perthai hi berokwe berlong roba kene ka school ka dot kam sia ya kene smart board kat kum kene ka jok ka ba mentah ha kene sni la don lang principal ka school kino hikai khna school bes kilang ya kene sni ka bla pli smart board TV ha ka tika school ha umsning Ribhoi district Jadi kepuasan sudah akan menambah mengenai di pertama yang di smart board hanya di school berbulan cumi St. Michael High School